Anginamukela ke nonke igama ubona kwakho uJoseph kwaNdima. Kule ndawo ke bayibiza ngenyoni. uJoseph ubaba uJoseph kwaNdima uyini ukuphi? Ekhaya isemsinga ngisebenzela eKZN Amafen Research Institute. So umsebenzi kungithathe wayo ngibeka le ondini lumahlikihliki. Kodwa ke la isekhaya. Ngoba kithi nje ukuthi ngale komfula sizawukhumbula ke lo mfula engikhuluma ngawo umzinyatha sazi ke lo mzinyatha wona kwa umngcele fokaNgobe ngapha la esikhona kuthiwa kwaZulu ngale seNatal senhlanhla ke babusolwazi ngoba liphelanga leli gama. Hey aliphelanga bathatha balishadisa bathashadisa ngijoke ke ngithi yakubona lokho kuhlukanisa uKwaZulu noNatal ilona bridge ke samba ngalo le. So izindaba ke nizibona ezingale iseNatal ke lapha isesilungwini la kwasekushawe khona phesheya komzinyathi ukuthi hayi nina kwaZulu ngathi niyahlupheka ngoba manje noma nifuna ukucacelwa noma ukuganwa funeka nilandele imigudu ethile ethi amangisi wozanini ngapha nina nizohlala la eNatal na ufuna ukushada uzoshada na ufuna ukugana uzogana. So ingakho kwabona akunamntanti ingakho kwabona abantu bethi qungapha yabona hayi ngathi isitolobho sikhulu awela umzinyathi nayibona hayi kubi ngale abuyeze ngapha. Kodwa ke sela nansi intaba enomlando ebizwa ngeSandlwana. Osolwazi ke baningi aba interpreter noma bachaza leli gama lo ukuthi Sandlwana liqhamuka kuphi. Umlando ke wamaZulu akule ndawo athi kwakuyigqunyana nje lalingenamsebenzi kangako lalingadume ngalutho nje. Kodwa ke emva kolempi yange 22 January 1879 wabeke sekuduma kakhulu. Liqhamuka phi ke lona leli gama bathi iSandlwana? Angifune ukuthi ngithi lokho kuliqiniso. Abanye bathi wantabale imisiseko sandla ke naso. Bathi nangabo sifingo sithi ikakhulukazi na umemva kwayo sekusandla na uyabheka ubone lokho. Abanye bathi amaZulu ayibona lezi izinto ezimhlophe ezayibekwa amangisi lapha ekanisile ngaphansi kwentaba okungamathende usayindlwana lezi zinto. So ukuthi khona kuyikuphi koqhamukayo ke asazi. Umlando ke omunye usitshela ukuthi amangisi ke wona athi lentaba ifana naleli bhulu sisawukhumbula ukuthi lamangisi azokulwa la ngo1879 lawa eqhamuka eEgypt. Lawa aze afaka lesi Sphinx noma lokho sesikubona ebhokisini likaMentshisi emabhekeni. So bathi ke bona hey lentaba imise kwaleso Sphinx. Kodwa ke asidlule lapho sizawukhumbula ke emlandweni ukuthi isilo samaZulu ngalesi sikhathi isilo ucetshwayo umntwana kaMpande akangeneke embusweni odungekile basho njalo solwazi obabontula bathi udungekile lo mbuso nangabe ngena kucetshwayo uthe fika nje wayenikezwa iultimatum okwakufuneka ukuthi ahambisane nayo ngoba mangisi asefuna vede ukuthi alithathe lonke likamthani sireportele phesheya kuQueen. Indaba ke ezibhlungu ukuthi la mangisi amaZulu afundelwa khona okwakufuneka kwenze leso hlahla sesafa ifig tree lapho thukela. Ngathi kuthiwa sahamba nezikhukhula zika 1987 basho njalo abanye ke bathi sagawulwa ngabantu kodwa ke khona sekutshaliwe kunye siyathemba ukuthi naso leso sokhula ngoba uyacabanga nje lento na uyithatha uyibeka ngamehlo omqondo induna enkulu zimele isilo lapho ucetshwayo silalela ukuthi sibizelweni omnyama nakancangalela la batshelwa khona ukuthi 1 senamzulo seyomana ashayela umthetho umuntu yalingana 2 akunampi esiyomani bekhona kwakuningi kwaze kwafakwa nengane kaNgobese uSihayo. Ukhumbula ke nalo mlando lo ukuthi amakhosikazi kaSihayo akathi ukushona ngale phesheya komfolo kwafakwa nakho lo lele ndawo leyezwe lele lalinombango kofuneka liphindiselwe. Ngalokho ke kwakucaca vele ukuthi isilo cetshwayo wayengeke vele aze ahambisane nalokho manje sikayiselo kahle hle kwakuyindlela yokumhlokoloza indlela yokumhlokoloza kwasekucacile futhi awu mangisi kayiseqoqa bonke abantu ke ababezolwela bona bengabe abonke umuntu ongale ngaphesheya akhe nje ngaphesheya komzinyathi nothukela kwathi uzoqisha namangisi kufuneka sikusho more than half wempi yamangisi
ayelwela amangisi kwakungamaZulu ngapha kwakungamaZulu lamazulu esithi eqeqebane nelu10 babenekezwe isibhamu esodwa ngoba babengathembekile futhi begqoke njengamazulu angapha umehluko nje ukuthi kwabenekwele libhanjanyana elibomvu njengaza amateka le yansizwa ukuthi ukuzubona ngoba sebegundiwe icoco ithi kenye insizwa uma ngabe kwakungahambiki kahle kuleyo mpi wona lawo mazulu ayizoshona kwakulula nje ukuthatha indaba ubuyele ekhaya indaba yake kodwa ithi ngoba ke phela uyiqhawe nje noma uyi-warrior uqhamuke ebuthweni elithile nehlangu zakhona iphele impo zawushonaphi ahamba phela ngoba amakhosi manje ihamba ihuba amaqoleka kuyacaca ukuthi baningi abafa ngendlela kuthiwa hey wendoda liphela keyboard siyeke leyo inkosi ke enkulu ngoba phela babemthatha uChelmsford ngale Natal njengenkosi ngoba kwakuyiCommander in Chief uyena okulalelwa yena wadecide again ukuthi yazi ukuthina amaZulu vede ngeke silwe nawo abantu abaphethe imkhonto iphuthe ekhuluke lokuqala kalenza ukuthi ahlukanise impi yakhe ayenza ibe ngamaqeqebana aze be5 sikusho lokho solwazi ukuthi leli iqeqebana lamangisi esikhuluma ngabo noma lempi le amile ilele number 3 leya lapha eSandlwana leya yaseSandlwana oh yeah bakhona bale Pearson bakhona Danford le ngako Kranskop nampa bona la bakhona bangale ko Vryheid bakho inhloso kwakuwukuthi bazothi nabe balikakizo zokubaleka uze beyophelelwa esigodlweni sasondini siyekekeleyo ke awuya expire ke ultimatum babenekezwe insuku ezu11 January babewela umfula njengoba kade sengikhombile nanti ishiyani bathena ngabe bewela umfula baqhamuka kulezi yakhala lezi baqhamuka kulezi yantaba thena sebeluwela ke bahamba ke ngalezi ingqola zabo umgwaqo kawukho kuthiwa wababambezela kakhulu lesikhathi ke bewela kwenzakalani ngapha kwaZulu into ke ayimnandi kwaZulu ukuthi hey ayike akekho umzolo kwakuthiwa awisinambuzana babefithi laba abantu begijima izwe lonke into sekushaya umkhosi kwathiwa phelela Zulu phelela nokwakumnandi kokunye ukuthi ibutho uma ngabe lalihamba lisuka la impi yonke kuthiwa sesiyohlasela ke manje emangeni lokuthiwa isekusemangeni khona nakho nje lapho umgwaqo phelela khona nomlando wakhona kwakubhekwa induna yalapho kube yiyona ezosihola ngoba yazi le ndawo manje sewathola kuphi hamba kuZulu uqhamuka ngapho lunde uziyoshona kohlazakazi kulezi yantaba nazi yalapha phezulu lo uqoqana khona koSiphezi uhlangana khona kukhona noJobe kaMatshana ngapha insizwe zaziwayo hey nabe qoqana ngapha laba kabamangisi sebeze bafika la nge20 eSandlwana engizocela ungenzela ke khona ngoba ngiyakwazi ungakwazi ukwenza lokho na ubheka la ngaphansi susela zonke lezi zihlahla ngamehlo akho phansi kwendaba zonke lezi zihlahla uyazibona azike zezemvelo susa zonke lezi zindlu uzakukhumbula ukuthi uZulu bengakhe nje endaweni ezikanje ilade silima khona la uZulu wakhe endaweni esamaqhubu naye efika kamangisi aqanisa ke kule ngcenye enkulu yeSandlwana le eyithafa leya yebo kule yithafa lapha ya unenkanisa lapho awangawenza ke lento eyenziwa amabhunu ngo1838 enqola le Blood River awangagubha nogubha wathi ke naye sebuza uChelmsford ebuzwa abaphathi bakhe lengelani kodwa ungagubhi ngani wathi hey nina naze eSandlwana kuqinene kwakungaphela iviki ngisagubha nje iqiniso ke kodwa lethi ingoba wa underestimate amaZulu nje uthe sahleli ke la impimpi zathi uZulu ngapha asikusho lokho kwakuliqiniso kusho impimpi vede ngapha impi yonke ngapha kodwa ke manje kufanele ukuthi uZulu ahlasele according to ama instruction azonikezwa wona yingakho uZulu ahamba ubusuku bonke kusukela eSiphezi wahamba waze wayoshona endaweni ongathi na uyibona ngapha nawe umane uthi wow ebizwa ngengwebeni ngiyazi engwebeni ihleli khona ke kuwaco Zulu ngoba uzonikezwa imithetho ukuthi siyahlasela ngalesi sikhathi abazohamba phambili laba abazogaga hilaba
I-22 Chansford usezwile ukuthi uZulu ngapha ekuseni entatata Chansford wathi yazi ukuthini ufuna ukudela nalawo maZulu waphuma ekuseni ngovivi bathi kwaku 3:30 uthatha about 60% wempi yakhe uyoshona la ukuthi uZulu khona kanti uZulu sengapha kuhlakanipha ke lokho ngiyakhumbula eqaleni ngithi hey uma ngabe impi kaZulu ihamba ufuneka umuntu oyaziyo indawo waleyo ndawo basizwa yikho ke lokho ngoba abanye abazi mama lamabutho amanye ahola phambili uThems Chansford engale kwafika le ndoda eyayinalesandla esasithe ukhubazeka ababebeza ngoDanford angazi ukuthi amaZulu ayithandana leyo ndoda ngoba umlando cha uyatshengisa ukuthi uDanford wayithandiwe uhamba nabesuthu uDanford laba babedubula behamba namahashi naye efika la uthi mophu Chansford kuthi uhambele ubani phophethe la enkambeni kuthi uphuleni uthi hayi ngoba ngesina kunophuleni ngeke ngihlale la angihambi ukuphuma kwakhe uDanford nabesuthu eshona le kwawuyena akathi abanye abesuthu abazokwenza isiqiniseko sokuthi le ndawo iphephile yilabo besuthu abafika bavundulula impi kaZulu ngale bayithola ithe wathalala ngale khumbuleke ukuthi bagibela amahashi lethu uZulu yakapeka kwaphunyuka bebaleka ngamahashi ukuthi uZulu asayesethi vumbu wafike wahlala la kule ndawo esikuyo ke manje nansi amabutho ke kuthiwa ikanise ngale awuboni ke nasi isikhala sawo mayisehlasela eSandlwana Nduna uyibeke yacaca la uyibeke khona asibambeke ukuze sokuqhubeka nosolwazi